Čak je spominjao, ne znam, Taylor Swift u toj knjizi. Zapravo moja poruka. Zapisuješ? Da, znači ja više ne čitam knjige, a da ne zapisujem. I mislim da je to jedna glavna stvar koju želim reći, a to je kako pročitano sačuvati kao trajnu vrijednost. Uglavnom pročitao sam jednu super knjigu, zapravo pročitao sam je na audio verziji, što je jako zabavno. I tu sam već vidio taj problem. Zove se knjiga The Second Brain. Kako živimo nekom Tiago Forte, mislim da je autor. Kako danas živimo u informacijskom dobu, primamo jako puno informacija i imamo ogroman problem sa čuvanjem tih informacija, filtriranjem šta je bitno, šta nije bitno. I uglavnom TLDR, kako se boriti sa time, stvoriti neki sustav bilješki i zapisivati najbitnije stvari. Neke poante, zaključke i to što radiš ćeš akumulirati jedno ogromno znanje koje ćeš iskoristiti jednog dana za nešto. I bilo je niz primjera fantastičnih ljudi u povijesti koji su radili neke stvari. Uglavnom neki zaključak je bio da nikad ne dođe neki eureka trenutak sam od sebe, nego neki rad i onda dođe nešto. Onda je bilo, ne znam, čak je spominjao, ne znam, Taylor Swift u toj knjizi kao osobu koja piše stihove, tako da padne pamet stih, ona ga zapiše. Tematski je vezan uz nešto, stavi ga u neki folder vezano uz temu, ne znam, stolovi, i onda možda ako će joj nekad trebati u životu, znače da je to tamo i iskoristit će taj stih. I u principu ja sad isključivo kad čitam, a i općenito što radim, ja pišem natuknice i zapravo ja sad zadnja knjiga išao sam otvoriti koju sam čitao od Marka Aurelija, vratio sam se Marku Aureliju nakon dugo vremena, od studentskih dana, meditacije sam išao opet čitat. I ja sam zapisao, pa ne znam, ima sigurno, kad bi išao, što sam ja zapisao i što sam slikao neke dijelove, bi sigurno imalo pol sata za čitat se. I uopće ne mogu zamisliti da sam pročitao tu knjigu, da nisam radio bilješke. Mislim da bi to bilo potpuno gubljenje vremena. I više apsolutno ne mogu gubiti vrijeme. Želim čitati, ali želim to što čitam zadržati kao trajnu vrijednost u svom životu, i stoga sve što čitam sada zapisujem i nekako folderiram, i to zahtijeva malo više vremena. To zahtijeva da vi ipak stanete sa tim dijelom čitanja i da date još malo energije.